anajo 12 eko ba him agi 2 and so ya there entire the reason is say all the evil forces anyankopon ama omokwan omonam yase no saa 4 hours we within 24 hours no na yeta omode adwuma. Wow. And then by 4 omutu quite the day from 12 except by 2 to 2:30 ba beda. Because from 3:30 kono your angels omo descending on this our planet. Down upon obi o wakwa agide o mai no betima nya asem. Okay. Yeah, obi o hwe ya o panyimu pa first no. Na abrante bi ka se baby na me yan cheche bi about so usi wudan ya. Ai. Yeah. Said you be si dan afa. To be honest with you, wa hunyankopon ni bi as na obo na emra. Na manage ade bi ya. Yes. And it's the only mra nyankopon da ye ne nhese ya ebo ma atumidi ye. No correct. Edan ne kwa na wasi ade asi ho no. Baabi a o kitchen ewo wo fie. Baabi a ebi a ompa we di otiko. Baabi a se watu nsuo fie ha, baabi a watu nsuo ni nyina a kire de ebetima koso fie ho. Wow. Yes, for instance, if you be a usia, the northern part of the house on a hot and a few a ding in our. If you see your northern part. Yes. To say a compass, so we use smartphone. All the compass was so. Aye. Do here I had enough. Okay. Ahano. They make the fear. So I'm kitchen over this side that if you will be any you. Yeah. Hey. Yes. Kababa. Sir? Yes. Because baby are the north for her no. And if you say the north for her. The north ni. Okay. Honey. Aye. Okay. The baby are north for her. Say how am I cooking why? If you be able to be able to say. Hey. Say na nana baby uti kwe ehwo no so e was example so baby a fie no the southern part of the house e ho and a fie ni nsuo ewo. Okay. Do to say fie no say uti e ko south wada bia obenya ti ade. Ele enkofo enye. So ko aburuchi a ho. Na o musu ni fie a o mo de mra na esi. Okay. O musu ni kwa. O mo direction. These are very wonderful information. Do na hear na e so mo hear say wo si fie a baby a wo so ka we wo no. Say wo north enye e wo east enye e wo south enye e wo west that's the best. Okay. Say baby a tie fi na ya yitu no. Aye. E say e wo west is the best. Na west no so enka fie bi say ehim fa na be wo. Fie bia no say tina ya lucky. Kwasi broni amba bia say ka e bebre. Aye. E da ya compass amaye no. Compass no hwe so a. No ha. Aye. North, south, east and west. West, okay. Do fie bia wo mu no. Uko gina fie ne yam. Na wa bi compass no. Omo be ya north. North, okay. Be ya south, be ya west, be ya east. Okay. Now we design no normal. Even fie no kura na say wo nkura children's room. Direction wa nkura no betimi esunya de. Your direction bu nkura no to bon say you know. Omo di bon do ya de nye yi. Omo di bon do. So these are some of the natural things that people should understand. Hey, and then na o ne ma chire because see the thing is say nyankopon bi ase no but unfortunately we don't know. We don't know. Obi bia pie kwa abonten a o ba fie e normal mienu na ade ba fie. Okay. Okay. Na number joy. Either say wo di enhira na be ba fie ho. Na wo di normal na be ba fie ho. And the sunsun mun chakira say o pie ukwa abonten na ba be wura ofie a ye mfa ye nan be nkum enwura ye fie. Hey. Yes. Say be ofie ni a. Aye. Ese wo do nan ni fa na be wura. Say emba you say ye mfa ye nsa be nkum enkyere papa apia sepan a e wo de kyere. Aha. O pie a o ba fie a ye normal mienu ida say wo di musuo na be ba ana wo di nhyere na be ba. So you be out the na benkum ewura ofie a okofa ade fi and the ba fie. Wow. I didn't say say owura ofie a ese wo de onan ni fa ene be wura mu. E na opie a say nhyira bi ofie ho a ye fa nhyira nkwa abonto do na benkum na be pie. Kane. Either o nhyira ofie nyina na opie a na obi abonto. So these are a few things I'd like to give you. Hey, and natural treatment, you know. Yenya
Nana emre ni ntenye sanke besua bebre because oh me wa ha me share ba studio na nana was say oba na time Dabi nana men go but you be frɛ wo techiman but e be phone so kwa na oh but uko sunyan so I think dinya you ba techiman ye be hia but ye be hia techiman enti abusua se o fi adwuma ana wo pon fi adwuma na wo kofi a fa wo nan bonkum no fa ko nti no ni fa no fa ko mama mo on we am can say obi was na say be na okay ai so be kai pa first no ye me yakura say de wo me yakura siliba ai me village boy ti be pa ye musie wa hayai na ye ko si obi ni ye ba obozo mo de bucket esikwa no ai am tell hu sa de no mo di nsuo ebi kra de haban bi edugum ya aba fa susum asa okay obi bia akọ ayi ba bia yesi ni bana wo ba kuruma wo di sunsum ba fie nanim yesi yo nsamanfo bebrebe o mo hye ho abra na o mo bre obeso ba fie odimu ma to ko na wo ba odiwechi no do ba kurum nti wo du ho na wo horo nsa wo susum asa nsuo na e sunsum asa sa sunsum na e ba na aka ho. That's right. What I'm saying is sunsum nsema ya adwen koso no eno nti na ma ya bre wa abrabo mu no nti for instance sa wo kasa panyimani na o de sa binkuma yeah yesterday umbu ade yeah ara wo sa binkwanya wo sa ne bia yeah tinyame na ma ye nifa ma ye binkum ba bia wo de agina ho ma extra eno de me kan ye bibia ye fa no vastu wonti ase se upia ibi wo da mu a wo wura no wonan be na se wo de ko nifa no se upia ba monten a wonan ben binkum even wo da mu kura na wo da no ba bia se oti ko ni order hwe obi oda na aju a amuntum ta chi ni bia hwade obo se ompa na etwe no dan no there are so no ni kwa se ompa etwe no dan yani ya mi ko ye there say you so many disembodied souls a if am samanfo okay ana ajo mo nyenam si ona mo na obre na ode na ho twe wo dan no na se ompa no e kadan no a the vibration no come amuntum be chose a wow. So these are natural things that we need to do the umpa no say esi then these are very important if people don't pay attention. We dey nyina ya ade na tete no na yenim nti nana we yes meaning say yakofa abefo na yede eno na ma na ase ye ho kire ye aborofo na ngasa no omusunsum sembo soro pa de hi omo ebo omo no man fa ma sankwase no ngwa no me ba ye omo de be say ye ne ba ye sankwase no ngwa na be ba ye nana ye das pop okay me producer Shaggy so person na okay enti nana yambra baby na wo ka say utiko yeah utiko ni sia wa che say ompa no eben edan no enye eka dan na ye eka dan na enye ena afei ura ufia e wose wo de onan nifa wo pia bontin ura ufia na e say onan nifa ena wo di ura na musuo bi edi wachi no obeje ni nyina to abontin wo de obenkum ura ufia pa ofa musuo bi abontin a wo di ura fie o ena wo pia ufia akwa wo nhira wo fie no okay keep it there fa ona benkum pia abontin na wan fa wo nhira pia abontin enti yento aso enti yenhwe oda baby e wo say utiko in the right place na the best place I would say baby a uti be ko so we use compass na the best place is to face the east. The east. Yeah, because based on Yankopon Shemu no, we are seeing the nyina ne tu ogina east. Okay. You know, say what the uti echo east is the best thing for you. Until you hear them on pan obeti me bia won na echo no. And you can say echo east, I say you uti na echo. The evans say you use compass wa kira wono. So you use compass wa ha. Nti nanai ebia na me ma me a otifie onim compass no bacho ebia say baby a we apie fiba no baby a we east east nti no check say baby a we akoto no e no ya west and na pampam say na north and na na force south nti obetime yisu e no e dia yes okay nti the baby a we apie fiba no ye mfa ye nan ko ye ti na ko ma me wate o se baby ewie no ewia ne pie fiba no ye mfa ye ti enko ho ye de nan ene kɔ hɔ wo de uti kɔ hɔ no mu a huhu mu wiase no ye musuo wo hu ana
no na de de na beba de te ne say yango pon hye mu no ye fe ne say directional energy okay eto da na ukwa fuom na obi a obo spray haya kuya for satem da me chewe no obo so obo spray a na odim kuya djuma ya de oya ne say ofa bebi na wahu akosoro ba bia mframa no boko no okay na wakọ na chi na obo spray ne ko ha na mom say ofa dot ye kosoro sei na e boko ha na ko face ha emi de obo spray na beba so e beba so ene ya de awum ene ntino na che say ba bia mframa e boko no o face na chi na akobani okay direction bia ne energy se kura your north south east and west ene ko dan che was awon ne ntamtam so there were 8 directions the direction bia ne energy ewo so the eastern side you know a very divine energy ti oti ko ho na yes say wo do na be ko ho and the south na ho na nsuo wo okay so obi ani ti e kire south bia obaso bia na ti yo ya kata acheme me hwem asisi because we ti the nsuo more the time and na enye say odi oti be ko ba bia eya na afo no eya na afo what do you call na afo the southern part of your house na emonya kata all the time with all the time migraine because they will teach them zoom wow yesua de na question we na menya wo de wo se mebusa time wa nipa di dware time ben e wo se nipa e wo se wo dware see the best thing is say time and ankasa no dodo na asara wo se na you about 12 midnight me bo mpaye enye Yankopon ade oboye no ya cheche ebrenum so nse ya before pa enya before nkwa na we evil force demons a nyame na abo Yankopon enya nku omu nyina omu wo ye adwuma ye wo time a omu ye adwuma ti eye awia 12 ekobo awia 2 saa time we ye ade a enta enye yi awia 12 ekobo awia 2 ekobo 2 we ya ade a enye yi na ade bi tse dey we ya mekere okay anwumre anajo 12 ekobo ahemaji 2 and so we ya ade a enta enye yi the reason is say all the evil forces Yankopon ama omokwan omo na mi ase no saa 4 hours we within 24 hours no na yeta omo de adwuma wow and then by 4 omutu quite did from 12 except by 2 to 2:30 ma beda because from 3:30 kono your angels will descend on this our planet. Down upon obi wa kwa didi o mai no betima nya asem. Okay. Yeah, obi o here o panyimu pa first no. Na you go school twice a day. Obi bi o be 60 years and above him say. Na you go school mienu. Ye kwa no pa na about 12 and ya pon ba fie. Ye betena fie about 2 a na ya san ko back. Okay. Because omo nim say that time ni nsua de a obo ahu. O sign contract bia from 12 to 2 boa enko yie. O start ade bia business bia to enye yie. Because the time the energy that operate is negative. Yeah. The best time I be jare. Make sure say o be jare before 12. And don't na da o mo da naked enye. Aha. Enye good. Because mystically no obi bia on the guardian angel. Onyame mo obi abofo. Ti o da naked ya o ro ho. It is not very good. If you wear something. So o she bibi. Yeah. Na obi busa say o de ntoma e kata ho e o shere. Say ye print o be pa. Na ho pai. There at least what say amwase bi what say bibi e kata ha. Yes, okay. See, some of this say you might not even know. But normal na say minister motor ya your boxer bi a o Nigeria ni. Anthony Joshua. One ne na fofo. O ya boxer akwa ntokwa na wadi nkonim oma ba Nigeria ka nya se nipa me nsatim no bi enu awu ba ko anwu o ka se bi ase da o za akwa na ho kwa oma wu no no bi aheda anya no o ka se da akwa okwa onya no kure kasa se onko Nigeria biem no to no abrabo no so o yo bi a o te ho na wo fa no be serious o be bre bibi wo wiase wo nana she na bibi nu anka da ka ba to apunu no kura na say ene ye de ye Christopher sa no me hia nya to nyina gu ti ne ye bre no ya no me hia ye wonsuo bi da ha Fridays na ye nkwafu Dumasua ha ye mfa ponche ema ha ye yankura no okwafuo mu na obo bede a
ye fa bede nwura kurum na bede ne eden bede o abe unzo ye bo abe na ye chechede style bi na put in the banche gum na ye fa bede nwura kurum ba na ye ase atudu bebi ya gum ye ba ya ampon kisem no assembly man ani abre den a obi bi o ye bia ye mo ye tu omu nyina de free ha as a Friday because nsuo no da ha no enye suketo o okay ye area ha manfo kukunkunkum krofo Dumasua ha obi kum obi da wow yes me na me akra na me nim sususem ye kofia pre dance that time ye bo dance no nya na dance ye ko dance ofia pre wake keep it be near that time na Dumasua esa ti ye ba no omu nyina say me papa fie last na ne kwa the last house that time the house of ti obi a ko ni fie enkwa na me dimirika say obi a anajo mirika me dimirika ba be say ko hefie me duru ha na enwan fi asa me nim say makada enwan white omugu ha saa kosia na me so enwan bebre fita nko a ko na me say me hu nwan fitia bi okroma na wo se chere me dimirika te me kwara me pop no mo bi am say papa enwan bi gu kakon se bebe asa enwan Dumasua enwan be na wa ana me ba bi pono ye be do na jomba kokwa na ha asa me kanya 5 minutes asem mti according to mpanyimfo kuro mo say onsuo no anajo ba kuro mu okay enti no ama so wan fa ani di ama nsuo na on fa ho yes o di ani di ma na ana on so bo mo ho ban ti meaning say that time no be bo ban yes okay on the we say the sunsum sem o okay sunsum sem bebebe ese ye ma ye ni da ho wa ho enti me uyo bia follow me social media na uyo bia usua de o me na ase a obesua enoma bebrebe